Ptice su pjevale prije nego je svanulo. Domar je otključao kapiju i Selima je prešla iz jednog u drugi mrak. Skinula je suknju i bluzu pa obukla čisto mirišljivo odijelo. Nazula je teške čizme i vezala pertle u 2 čvora. Zadužila je opremu i pritisnula crveno dugme na tabli. Sajle su zaškripale, a ona je upalila lampu na šljemu. Lift se zaustavio na 150 metara dubine, dalje joj je valjalo pješice. Svjetlost se treskala u uskim hodnicima. Selima je pogrbila leđe i dobro pazila kuda i kako staje. Znala je da je dovoljna i najmanja greška pa da je više ne bude. Zemlja je mukla i surova. Ugljena prašina joj je upadala u usta i zapušavala nosnice. Miješala se sa znojem i slijevala niz obraze. Imala je 14 godina kad su u njenu osnovnu školu poslali delegate. Dotad kad bi je neko upitao šta želi postati, odgovorila bi učiteljica. Ali tog dana ljudi iz rudnika su rekli da se u gradu otvara srednja rudarska škola i da će primati i djevojke. Ponudili su lijepe stipendije. Htjela je svoj dinar i da nikom ne robuje. Šta fali da i ona bude kao otac, kao brat, rekla je. Majka je plakala. U velikoj nesreći izgubila je 3 člana familije. Tad su gradom odjekivali jauci. Selima je bila suviše mala da razumije. Upamtila je samo da smrt ima glas ožalošćene žene. Ali bio je to daleki prošli glas, a ona djevojčica u pubertetu. Nije dala da je omete majčino preklinjanje. Ostala je čvrsta i uporna sve dok nije izgurala svoje. Zaposlila se 1984. godine koja je u Sarajevo donijela olimpijadu, a u rudnik mrkog uglja breza žene. Prvog dana otac je krenuo s njom. Majka je za njima prolila bokal vode. Hodali su jedno uz drugo niz zemljani put. Otac se borio s mislima, ali nije ništa rekao. Šutke su stigli do kapije. Čvrsto su se zagrlili, a onda je ona otišla za drugim radnicima. 7 sati poslije, kad je izašla iz jame, on je i dalje nepomično stajao iza ograde. Većinu radnog vijeka Selima je provela na mjestu kontrolora zraka. Odgovoran je to posao od kojeg životi zavise. Za dan prepješači i po 10 km uzduž i poprijeko jame. Kad bi se negdje zbrojili svi njeni koraci pod zemljom i godine, možda bi bilo taman toliko da se pola svijeta obiđe. Ali sve je njeno stalo tu u brezu. U rudniku je upoznala muža. Lijepu su mladost imali, punu šale i zeze. Od svoje 2 plate sagradili su kuću. Uveče poslije posla spremili bi se pa pravac u drvenjaču, rudarsku kafanu u kojoj se znalo pjevati i plesati do zore. Kasnije su dobili 2 kćerke. Tad uz djecu u srce joj se uvukao strah od rudarske sudbine. Sjetila se onog glasa i majčinih suza, ali ni tad nije uzmakla. Nastavila je gutati prašinu i trpjeti bol. Koliko je samo puta pukla glavom i izašla modra, a onda su preko noći nestale države koje su rudarskim uspjesima odmjeravale snage. Umro je i Alija Sirotanović koji je stanovao 3 kuće od njene. Rudnik je radio i u ratu s manjkom ljudi i opreme. Nije se više moglo birati. Svako je sve radio samo da se preguraju te godine. Selimu je dopalo da bude strojar na trakama koje primaju ugalj. Težak je to posao na platformi gdje je temperatura pala i na -15. Nikad se nije požalila, ni jednu grešku napravila. Zorom bi se dobro napakovala, glavu umotala u maramu pa natakla šljem. I ide radit. Brat rođeni kada ju je vidio počeo čovjek da plače. Kad je uzela uzorak iz najudaljenijeg dijela jame, sjela je da predahne. Otvorila je čep s plastične bočice i sa par gutljaja vode sprala prašinu niz grlo. Razvezala je pertle i ispružila noge. Svaki mišić joj je podrhtavao, neko bi rekao starost, ali ona je znala da su je više od godina umorile nepravde. Kao da je ikad rat završio. Stalno čekaš da bude bolje, a ono sve gore i gore. Kažu svijet se mijenja, nikom više ne trebaju ljudi pod zemljom. Ne bi ona ni zucnula da je to zaista tako. Prihvatila bi svako neplaćeno, svaki odlazak na čekanje samo da je po pravdi. Ovako cijeli kolektiv bruji o onom što je uradila na zboru prošle sedmice. Uprava je sazvala sastanak kako bi se raspravljalo o budućim koracima.
Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i pitanje otkaza o kojima se već uveliko šuškalo. 200 duša u hali šuti i strahuje. Novi direktor izdignut na podiju svako malo za mikrofonom, kad je rekao ostat će samo najpotrebniji, Selima nije izdržala. Popela se na klupu i iz sveg glasa proderala: pa dobro, jel te dosta? Ti misliš mi glupi. Ne znamo da ostaju podobni, a ne sposobni. Nema ko joj kasnije nije prišao i rekao da je u pravu, ali da to nije bilo pametno. Muž se danima duri iz voca, svako malo ga za vratom čuje i baš ti je to trebalo sad kad imaš još 2 godine do penzije. Sa uzorcima oko pasa Selima se vraća prema ulazu u jamu. Iz dana u dan iščekuje da se na oglasnoj ploči pojavi spisak s imenima onih koji će dobiti otkaze. Hoće li na njemu biti i njeno ime, pa da joj i penzija manja bude? Obrni okreni, ona se ne kaje. Neko je morao reći istinu, pa šta bude? Čeka na lift i misli na ptice koje pjevaju u mraku kad se uznemire. Ko zna, pomisli Selima, možda one, onako male, slute promjene,